Gun, ayo na cek ke kantor. Ada sa? Agen KTP ulang Pak Jarok. KTP. Aduh aceng mau persyaratan nak, Gun. Persyaratan nak kakak. Iya, tuh mau apa kok urang? Di persyaratan anekin KTP mah kudu mau kakak, Gun, ceng nak. Kakak persyaratan nak bawa kakak di ke kantor. Kayak ku bapak di jenkeun diurus ke. Cepat bae lah kakak nak, aing mah. Nya. Kalau nyamun rek kitu mah urang nyokot kakak urang nunggu kerja. Waalaikumsalam. Ayenan, Gun. Aduh. Ya urang semua kakak yo. Oh, Mas Gun. Oh, tenan berinya di meja, Gun, di luar, Gun. Aduh. Gitu namanya belo. Oh, nyampe, Gun, nyampe. Meja. Astagfirullahaladzim, ya Rabbuna, ambil si ibu nak iru, potongan baik. Neng nangis itu mau gembol dia, hansip!